Check ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. South Africa is today mourning the passing of our former Deputy President, David Mabuza. Ge melaetša ya tlhobošo e tšwela pele go romelwa lapeng la motlatšamopresidente wa peleng David Mabuza, mopresidente Cyril Ramaphosa o mo tlhalošitše bjalo ka kgapa mpšhikela ya potego le boikgafo ka Afrika Borwa. I know re ka se tlhole re mona gape wa bona 20 years is a little to me. Kgorokgolo ya tsheko ka Northern Cape ya tlholetše Desmond Zwakala kgolegong mengwaga e 20 polaong ya morutwana wa sekolong sa godimo sa Kimberley Boys amogelang a segae. Mopresidente wa Austria Alexander van der Bellen o re dikhampani tša naga ya gabo di tlholela Afrika Borwa mešomo ye dikete tše šupa. Thobela, nako ya go losolela ditaba ke yona ye. Nna ke Nkgadimeng Kekana, gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla, Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o fetišitše mantšu a tlhobošo go ba lapa la motlatšamopresidente wa gagwe wa peleng le ka go ANC ka nako yeo David Mabuza. Mabuza o tlhokofetše bookelong bja Johannesburg maabane ka morago ga go itemogela mathata a go hema. O be a na le mengwaga e 64. Ramaphosa o mo tlhalošitše bjalo ka kgapa mpšhikela ya potego le boikgafo kudu go badudi ba Afrika Borwa. O bošitše a morata bjalo ka monna yo a agilego dikamano tša segwera le tirišano le batho ba go tšwa dinageng tše dingwe go ralala le lefase. South Africa is today mourning the passing of our former Deputy President, David Mabuza, who was my Deputy President in the sixth administration rather. He served as the Deputy President of the Republic from 2018 to 2023 and before that, as the Premier of one of our provinces, Mpumalanga, it is appropriate that we pay tribute to him on this occasion, both for his contribution in many, many ways to the development of our democracy and to the quest for peace and stability also on the African continent. He was deeply committed to the cause of the people of South Africa and to building bonds of friendship and cooperation with peoples from other countries around the world. Go sa le bjalo, motlatšamopresidente Paul Mashatile o re o tla dula a mo gopola motlatšamopresidente wa peleng David Mabuza bjalo ka monna yo a ikgafetšego botee ka mokgatlong wa African National Congress. Mashatile o be a bolela nakong ya ketelo ya gagwe lapeng la Mabuza ka Bryanston, Johannesburg le kgono. I will always remember David Mabuza as a man who was committed to the unity of the African National Congress and our people. And I remember particularly during the time when we had, heated debates about leadership, contestation. He would always say to me, I want unity. And really that's what I want to remember him about. He always wanted unity. And I want to say to members of the African National Congress in particular that we need to build on that legacy. Ka go le lengwe melaetša ya kola bohloko e tšwela pele go romelwa ka morago ga go hlokofala ga motlatšamopresidente wa maloba wa Afrika Borwa David Mabuza. Motlatšamopresidente wa peleng David Mabuza o belegwe motsaneng wa Paula Trust ka ntle ga White River ka 1960. O thomile dithuto tša gagwe tša primary ka 1974. Mabuza e bile morutiši sebaka ka profenseng ya Mpumalanga mo a ilego a thoma go kgatha tema go dipolotiki.
Go sa le bjalo, o tšwetše pele bjalo ka molekgotlaphethiši wa thuto ka Mpumalanga. Hlogo ya gagwe ya sekolo ka nako yeo o boletše se ka yena. Was an intelligent young man who was having people who could influence people to follow him. He started as a young somebody to be followed by people. Badudi ba Phola ba retile Mabuza le tema yeo a ikgathilego setšhabeng. As a father of this community and as a politician, he helped us a lot, meaning that he built us this school for us, Tseba Primary School, willing to help us as young kids and the kids who are growing to be something to bear. Mabuza o kgathile tema e bohlokwa kudu, o be a hlohleletša baswa bao ba nago le kgahlego dipolotiking go makala a mokgatlo wa baswa wa ANC ge e be e le tonakgolo ya Mpumalanga. He groomed me from at an early age. He was working with me side by side. When I became the regional chairperson of Ehlanzeni in the ANC Youth League, he was there for me. Moetapele yo e be e le kokwane ka gare ga mokgatlo wa ANC le go botega matšatšing a gagwe a mafelelo. His legacy is that of service delivery. Education, schools are built. Infrastructure was in a good condition. Go letetšwe gore ba lapa la Mabuza ba tla boela gae profenseng ya Mpumalanga. Bjalo ka metla re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe ka go hlokofala ga motlatša mopresidente wa peleng wa Afrika Borwa David Mabuza le gona ke eng seo o tla mo gopolago ka sona. Letlakaleng la Facebook Monica Seleme o re ke mo gopola ka go ba monna wa go se tšhošwe ke selo go ba motho o paletše maloko a dipolitiki ao a bego a mmeletše meno nakong ya dikgetho tša bopresidente go ANC. O ile a ikemela le go ba lengatana le mopresidente Cyril Ramaphosa mola bontši bo be bo gopola gore o tla thekga Nkosazana Dlamini Zuma a moya wa gagwe go robale ka khutšo. Mampa Matsobane yena o re ke mo gopola e se mathareng poneng moraga go ipea ka thoko gore leina la gagwe le hlatsiwe pele a boela setulong parlamenteng pele ka motlatša mopresidente wa naga. E be ke rata gore e ka ba bang ba baetapele ba ka tšea mohlala ka yena. Letlakaleng la X Shoki Magapa o re maikutlo ke a manyami re lla le baga Mabuza e be le moetapele e sego moetakapele a dula ikokobetša go se tlhabele šata le go se kgetholle go ya ka semorafe ka parlamenteng ke seo ke mo gopolago ka sona. Khoni Matshaba yena o re ke mo gopola ka go gatelela gore ba tliše ditirelo mo setšhabeng le gore mokgatlo o be ngatana e tee a moya wa gagwe o robala ka kgotso. Maikutlo a lena ka WhatsApp ke ao. Ke ile ka nyama kudu go kwa ka lehu la motlatša mopresidente wa rena wa maloba David Mabuza. Ke mo gopola ka go lwela setšhaba kudu sa batho ba Mpumalanga go fitlhela a le boemong bja bosetšhaba. Ke nyamile kudu. Ke mo gopola ya ka monno o na le soft ga bua mme o na rata mokgatlo wa gagwe mme a rata batho ba ba kitlane le go tlisa ditirelo mo baaging. Ntate David Mabuza e be le motho wa lerato le motho wa ba le maikarabelo le motho wa o tlhankela naha ya gago. Maikutlo ke a manyami re lla le baga Mabuza re tla dula re mo gopola ka dinako tsohle be le motho wa go berekela naga ya gabo. Ka mehla re leboga maikutlo re tšwela pele ka tšeo di rego batho ba hlano ba hlokofetše nakong ya ge taxi menoga mmileng wa lephefo wa N3 go ya Pietermaritzburg go latofatšwa ge mootledi wa taxi eo a lahlegetšwe ke taolo gomme taxi eo ya wela ka moeding. Moleledi wa ditirelo tša tšhoganetšo Keritha Jameson o re pego ya gabele ke ya gore taxi eo e lahlegetšwe ke taolo gomme ya wela ka moeding mo e tshwelego baanamedi ba bangwe. Dipego ke tša gore batho ba bane go ya go ba hlano ba lobile maphelo a bona. Ba khamphani ya ditirelo tša thušo ya pele ya ALS paramedics ba lefelong leo le bahlankedi ba bangwe ba thušo ya tšhoganetšo. Madumega a fele re a lotšha re tšwela pele ka tšeo di rego gore kgolo ya tsheko ka Northern Cape ya tlholetše Desmond Zwakala wa mengwaga ye 50
go ya kgolegeng mengwaga ya go balela go 20 mabapi le polao ya morutwana wa sekolong sa godimo sa Kimberley Boys amogelang a segae. Morutwana yo a bego a na le mengwaga e 10 o thuntšhitšwe le go bolawa kgweding ya Diphalane ngwageng wa 2022 morago go latofatšwa ka go utswa sellathekeng sa morwa wa Zwakala. Kgorokgolo ya tsheko e kwele le kgono gore Zwakala yo a bego a šoma setšholeng sa Afrika Borwa o itokolotše mošomong ka Labone morago ga go bona molato. Letsatsi le le botlhoko morago ga molato o sekilweng dingwaga di le 3 kgotlatshekelo e utlwile fa mosimane a bolailwe setlhogo mme a ne a sena sepe seo a neng a ka se dira go iphemela. Mmagwe a segae o ne a sa kgone go itshoka. The emotions are quite high. We are very overwhelmed. But, you know, there's no sentence that will make us feel, you know, quote unquote happy. But I think we feel to a certain extent justice has been served. And we are just very grateful to the community and to everybody who's been supporting our family. Baagi bao e saleng ba tshegetsa lelapa ba re molao o nile botlhofu. Ano re ka se tlhole re mona gape wa bona 20 years is a little to me. Wa bona inyane thata ela nna ke ne ke gopotse gore e tla bile life sentence or double. The way re ratileng ka teng re ne re ka rata go bona kireng justice is sevilo gantle, but there's nothing that we can see. We leave everything mo matsogong a modimo. Molatofadiwa mmogo le Zwakala ga a bonwa molato mo ditatofatsong tsotlhe mme o golotswe morago ga go dula dingwaga di le 3 kwa kgolegelong. Karabo Sioko, dikgang tsa SABC, Kimberley. Baemedi ba molao molatong wa Senzo Meyiwa ba etetše Vosloorus le Hono ka Ekurhuleni go lekola lefelo leo o tee wa balatofatšwa Muzi Sibiya go ya ka ditatofatšo a ileng a bethwa gona. Baemedi ba balatofatšwa ba 5 molatong wa polao ya Senzo Meyiwa ba akareditšwe go ya lefelong leo le Hono. Go begwa Sibiya a ile a hlaselwa mafelong a go fapafapana ka Ekurhuleni morago go swarwa ka la 30 kgweding ya Mopitlo ngwageng wa 2020. Molatofatšwa o file sebaka sa go tlhaloša tiragalo yeo. Balatofatšwa ba bile gona le Hono ge go lekola lefelo leo ba farafarilwe ke basephodisa. Meyiwa o thuntšhitšwe le go bolawa ngwakong wa mmago Kelly Khumalo ka Vosloorus. Mosadi wa mengwaga e 39 go tšwa ka Burgersfort provinseng ya Limpopo o tshwenya ke mokokotlo ka lebaka la matswele a gagwe a magolo. Go rulagantšwe makga a mmalwa go tloga ngwageng wa 2021 gore o tla hwetša karo ya go fokotša matswele ka bookelong ba Mankweng. Ipša le gabjale ga se a hwetša thušo. Mologadi Mankge e se go lebitšo la gagwe la nnete o bolela gore ke kgale letšatšikgwedi la gagwe la go hwetša karo le šutišo. Mologadi Mankge yeo e le go mmago bana ba babedi o ditše a itemogela go gola phetelela ga matswele go tloga ka ngwaga wa 2019. Se se ama bophelo bja gagwe fao a šitwago ke go dira mešongwana ya ka gae le go itemogela dihlabi molaleng magetleng le ka mokokotlong. Le ge dingaka ka bookelong bja Mankweng ba laodišitše gore o swanelwa ke go dirwa karo ya go fokotša matswele ka mehla ge tšatšikgwedi leo a beetšwe go lona go dirwa karo le fihla o gomišetšwa morago ntle le go thušwa. La mafelelo o gomišeditšwe morago kgweding ya go feta morago a go leta nako ye telele. Then ba sendile SMS ka February a ke sa gopola date 2025. Ge ba seno senda SMS ba re ka di 17 tša June re tlo go operate. Then 17 tša June ka ya Mankweng. Ge ke fihla Mankweng ge ba founela doctor ba botša gore yena o mbuketše Groblersdal. A ke tsebe gore na Groblersdal ka mabaka a rego. Mankge o rotšogela bophelo bja gagwe ka ge matswele a gagwe a gola ngwaga ka ngwaga. Batho ka moka ke a kgopela donation ke be ke rata gore nka ke donatela mara ke a bona gore a go kgonagale cause tšhelete ba di bolelago tša di-medical aid ke tše dintši ka se kgone go ditirela tšona. Ke kwa bohloko because of marega a ke sa kgona selo. Ngaka ya go lokiša le go beakanya mebele o re karo ye ke yona tharollo fela ka ge molwetši a itemogela dihlabi tšeo di tseneletšego. Also matswele a magolo ka mo fase a matswele o na le o ba le infection a o ba le sethitho mo especially during if like wa fisha. Kgoro ya maphelo ka Limpopo e re dikaro tše di šutišwa ka nepo ya go dira dikaro tša tšhoganetšo. Le ka makala gore mohlomongwe o filwe nako ya gore a tle sepetlele neng a tla diriwa e ba e leng gore ba na le kgolofela gore ka nako eo go tlo ba go se busy ka mokgwanong. Mankge o re
karo ye e le go gale a emetše tekano ya mengwaga ye mene e ka fetola bophelo bja gagwe le go mofa bophelo bja boleng. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Bakersford. Democratic Alliance ka provinceng ya Northwest e nyaka gore mmušo wa province o laodiša taba ya tlhokego ya mešomo bjalo ka masetlapelo ka provinceng. Mokgatlo o gwantetše dikantorong tša mmušo wa province ka mahikeng go iša lengwalo la dingongorego kgatlhanong le tlhokego ya mešomo. Magareng ga tše dingwe DA e ipiletša go mmušo go hloma leano la go tliša diphetogo tlhokegong ya mešomo, tsošološo ya mananeo go parara le go hloma lenaneo la tonakgolo la go šetšana le mešomo ya baswa. Mogwanto o mongwe gape o malebana le mathata a etegelang a palo e kwa godimo batho ba sa direng mo profenseng. Mo pakeng eno, mogwanto o eteletswe pele ke lekoko la boraro ka bogolo mo profenseng e leng la DA. Lekoko le batla gore bathati ba puso ya profense ba diragatse ka gangwe ditsereganyo tsa go samagana le palo e kwa godimo ya batho ba sa direng. Let this march be remembered not as a complaint session, but as the beginning of the fight for jobs. Bangwe batho ba ba sa direng ba ene le karolo ya mogwanto ono ba latlhegetswe ke tshepo. A gona mesebetsi e tlebe itseile ke tlebe le goreng go tla bo go titsang tšhelete o go tle bo go tla go tseiwa bosigo tla go bribe bosigo, so go botlhokwa gore re emele youth ka ke le youth yana. E sale re mangwe ba tsama mo pusong go tlhakatlhakane mo Northwest ha re sana sepe, ha re sa kgona go ira sepe, a re tlo go swa fela re sa bereka. Nna ke batla go ja pension ke se ke bereke, ke batla go iperekela, ke na le ditoro tse ileng tsaka. Mokhuduthamaga wa pabalesego ya baagi le dipalangwa Wessels Morweng o amogetse memorandum mo boemong jwa tonakgolo Lazarus Mokgosi le go ganetsa ntlha gore ba retelelwa ke go samagana sentle le botlhokatiro. Morweng o gatelela gore ga go tlhokege gore seelo se se kwa godimo sa palo batho ba ba sa dire mo profenseng se itsisiwe e le matlhotlhapelo. Go na dilo tse re tshwanetse re di lebelele mo loagong la rona, dilo di akaretsa botlhoki, dilo di akaretsa bosenyi tota, dilo di akaretsa dilo di dintsi. Setšhaba sa rona se gola ka lebelo le le go godimo, ke dilo tse re tshwanetse re di lebelele. Dipalopalo tsa Statistics South Africa tsa kotara ya ntlha monongwaga di senola gore seelo sa botlhokatiro mo profenseng se tlhatlogetse go 40.4%. Fa go akarediwa batho ba ba itlhobogileng go batla ditiro, seelo sa botlhokatiro se eme go 56%. Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Diperesente tše 75 tša dikhamphani tša naga ya Austria di dira mešomo ka Afrika Borwa, gomme di tlholela naga mešomo ye dikete tše 7. Seo ke go ya le ka mopresidente wa naga yeo Alexandra van der Bellen. Mopresidente Cyril Ramaphosa o be a etetšwe ke wa mphato wa gagwe ka nageng ya Austria ka Union Building ka Pretoria lehono. Ye ke ketelo ya mathomo ya mopresidente yo wa Austria, e le go ketelo yeo e lebeletšwego gore e tla dumelela dinaga tše ka bobedi go tiiša segwera sa bona kudu ka lefapheng la bokgabo le setšo, thuto ya godimo, mpšhafatšo ya merero ya energy le metheo ya go amana le kelela tšhila. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase, e godimo. Theko ya dirafša e šomile gabotse ntle fela le ya oli. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka go kgathatema gona. Ba sehlopha sa ditaba tša Sotho ba tla lesolela tšona go sasa ka iri ya botshelela mo go SABC 2 le lehae go latela kakanyo ya maemo a boso go šogofetše šalang.